So fatalo fatu sa mo e lau tapuinga e le nei tula fiafi ia mo le silfia whanau atu le tatu proklame o le Malaga. Ia no le sosoni mai ia company pe o le Taufusi Plaza ia mai se foi ia e veni ia ma le company o le Ford Samoa Motors i America Samoa. Mo le Taufusi Plaza ia o lo ia tonu ia le Taufusi Supermarket ia ngata lea o le Taufusi Hotel ia ma le Taufusi Restaurant ma le Hanky Clothing. Ia mes foi le parking wholesale ia mo fatau si atoa. Ia e veni A.H. Carruthers talu mai le tasi iwa lua iwa ia mo le oftino ia malai ia mo pe o tatu tunu ia mes ia le tatu company America Samoa ia o le company numero tasi le Pacifica atoa i le tulanga le fatau natu o Ta'avale Ford i le Pacifica o le Ford Samoa Motors i Tafuna Industrial Park i America Samoa. O le Rosa, o le tulanga, ia, tatal no le tulanga le Pawapō. O le ale Pawapō, o ani le lenga e maua mai ai, o ani, o le ale whaatinonga. Haia mo le silafia, ia tatu ta'alonga le Pawapō, le whaatinoina se i le aso tofi. Aso tofi ia... Aso tofi te tasi uma. Aso tofi te tasi uma lava. E whaatinoina se i, ai whapenautu ina atu e le tatou ofisa ia... e le results i le aso whalai lea ia. Ia ese foi ia whaamanuianga tau se leni i whapenauna ona mawena e tatou tangata e tatou ta'alonga whaileo le Pawapō. Leo te vai atu wane saunoanga Rosa Swift. O le se lau mal 4 miliona le Pawapō. Ia sa o le se lau. Tupe Australia po tupe Samoa. Se lau mal 4 miliona Samoa. Samoa, ia. Whaamanuia inai oe pia whape te whaamanuia o e te man malo tatou jackpots lea pea mai a tatou se ila sofi nei ia ai mo sila fia o le talonga le Pawapō le fitu numera ia ma le ponesi po le Pawapō lea fitu numera ma le ponesi ia ese lava tau tatou ta'alonga ia o le afa pepa e luas ful fitu ta'ala ia o pepa atoe limas ful ta'ala mo sila fia so le pepa tau ta limas ful ta'ala ia sale e ai ia tatou o le sistema ia tateanga i lola ta'alo i le